nyeta cyo tun charity waweza kutwegitaho aninga nyeta sister charity bitkande munywani wanje wo mujuruzi arujirenkai yazankai ibintu nabireba ata then tubone kwakira Gideon Senyomo alije kwa naturetera uwo murimo gwanje omusiti wa chapati mato ahisiyaho emyaka mingi mujuruzi so many years and the world knows by the way ekibe kiteganisa no kutahira wano nyuma yo kenesa humwe nganye sijekemisi hati haza charity oyeche kuinamo musimu yawe na muchenze kuri abo reba day echekiro cy'abakozi by the way charity enseri echera habo gukora no wakubiyoboza ruwa wijuka jenka nka ahabeso kwabe nasha kuri yacha kwabe nasha tukwa gushati aze kintu kiro no gukora indeed urguto rubashazire amashanyarazi agizire amajuma runja gombekirwe ntunguka yoni infrastructure no boko imbarareki wijuko bo banza kujika mu kuyabire na hati bajya gutera kashani hari akaro ki akarakanya katiyo ko shumirane bye hatukweri no gukora kuno nyamutaro gukora ngo esitere mbakozi hatobeka aberi yense kushaki so okora n'ikintu kikuru munonga izane cyo cy'abakozi umunsi yona nkizabuzibwa global Uganda chegitaho abo kuba nayo it's part of the global community n'ikintu cy'urunyu munonga konka we talk about it some of us with questions elani kibanza cyo kwa katanu we n'abantu abayoni basiye imyaka yo kumura murumo kugira ngo yasiye imyaka yo kumura retirement age imyaka nkaga na humura tanko wanayitenjo ko muchaka harijira mwaho byona uzaguze cyo cy'abakozi kitaho rero musana mutera band rero mugambara muzindaro erizane cyo cy'abakozi kibanza cyo kwa katanu okwezo kurukusya kwatandikira izoba okwakana kwire oyo no muntu nazaguze cyo cy'abakozi takashashwirwa umushara go kwakana rero no musibaho no mutera band warizari inkanya kana karya hayirwa rezo kushashira takuzirebo kweza kakweza kare erizane cyo cy'abakozi kibanza cyo kwa katanu mwina abantu numujyamu tuzaguzani twazaguzana ensiyona you don't have labor laws ebiragiro birukwata abakozi you don't have minimum wage kugira ngo ibintu byona kabyatembre charity no masabu no mutugwa sabunu kagura zingatu no mezi gugure shaye gishukare kigura zinga no mezi gura amashita ge motoka tuwanza yebagakanga gura sinjiro nana rwenda 10 reta hati ne 15 ebintu bikatemba sente z'abakozi zikatemba hoga twine kugira ngo umuntu no wako hanse rukereka yatandikira ari yezabo kwa nawe ibintu nabigura nk'abandi sabuni na n'umunyo na shukai nawo nabigura nk'iby'abandi kore no tunge mitwaro 8 kwezi no izagura sabuni ninga kero ya shukari ngo umuntu ari kutunga miliyoni 10 tukagiraga minimum wage nkihanga erizane cyo cy'abakozi tukine ndagano zakanwa na kutero mwazo na president nawe yabari yo kunyonka kashukari nawe nakagura hasente kaka cyangwa natunga miliyoni mwe n'emitwari ngaye nibirega tubirgo niza kucerereza mituzaga Gideon bawi wayikagahi twabe twenda kureba na omusiki wa chapati abo murimo gwakozere ku marakeire rero nabwo nyuma tukabasa okongesereza hebitu twakwakira Gideon tandikiraho wewe munonga orirota Charity na Vincent Mujuzi abakozi kambeta abakozi bo kubanza okwa nimwe nabanza kureba umwanya ogu amazina nsenyumo Gideon omure wa TV West ni orirota wewe munonga kwerinda program ya simuka kwerinda TV West akashonsho cye no murimo gwanje amurundo gutwakira nkahi twacarugazi okurunda omukozi narabakozi amurundo gutakusibize Charity ni omure wa TV West tuine musinguzi ogubinji nibamanyanka Black Chu omweshongozi acheje cy'abakozi twakuna kuretereho omuntu abamwe bakureba ngo ni cerebu konka hine kinde cyarukora ekibasire bamwe bakuteka teko bundi kibasa kuba kigumere nanki bahinduro kundi niwe omweshongozi Black Chu Charity kankutware Black Chu anje kutuganira aje tugambira amazina yegeye binjira mayanka Black Chu amazina geni gogaha nana chincho kusika chapati we achisanjira Black Chu live TV West basa kutugambira amazina gawo buzara bwawe nana ekirushanga kita esebo mwebare munonga barebi ba TV West ni Gideon we bare kuntaya yarakasheshekeri izoba akiro cy'abakozi amazina ganje n'abanyeta Musinguzi Ambrose Black Chu ekitenje malaika
celebrity from Western. Sebo. Obuzara bwawe okusika chapati tuganira mukozi na mnogo murimo gukora gumazire mbwire ki ebintu. Umurimo gukora atesa ezindi ya chapati nisika chapati mu rugazi. Era mazire mu bwire buringwa mazire mu kemyaka nkena ndiyo nisika chapati. Era abasoma banje. Tuganire. Mazire mu kemyaka nkena ndiyo ninjeza ho kusika chapati eji abo kuba niyo nareberera mu naje irimu ka talent abo kuba nyine talent nyingi no mu chapati abo kuba ninyo kusika chapati mu rugaze ya kabi naba mwene nyana abegiso muri mbaro mu kusika chapati ya kabi. Sebo umurimo ukagwega kuta mu talent zo ino bweshongozo kusika chapati umurimo nece cyakarize kuzo murimo echamparize kuzo murimo abo kuba nkareba ntabantu abinje mirimo yinkakora mirimo mingi mbere nimbuze nkito nkora ki nyombeka nkora ki mirimo ni mingi yingerezeho naye songora konka nareba nti ikintu cyo kuriya nikikuru munonga abo kubanka nkakora wo munonga nareba mirimo yinakora umwagwezura umwe umusana gwaka hati ndeba nti wo muntu wabo tine cyoga abantu nkitwa batine sente abo kubana wabo ine 10 n'uriya kitari nkeke cyabande cyo kugira ngo noza kuteka katogo oze kuriya mere nkende zindi hati nkeje mere yituneye yitu yababa machi niyo kuri abantu abalaisi abatine sente zo kubasa kuzoma hotels cyo kumaswa tureba mu business in market abo kuba chapati yone tambura abo kuba ndeba ne tambura terukubi okurijiro kunde biromero moyimbere ninkora abo kuba ndeba nanye nifuna mako kurya mfuna mucho na bezaho na family yanje ugomere wa TV West umweshongozi arukureba cyo ryo nukora yanenda kukitandika atanikata yanenda kutandika nkagugu murimo gukora nkahati nafuna yakasente wabo ina yakasente ningo kafuna kabayambi bakakuhayamba wo bakakwereza akasente ukatandikiraho mtwaro nkatano no basa kutandikiraho no basa kutandikiraho wabo ina muke mtwaro nkatano no gura yo bimeza ugura yenga no gura yo buto utandikiraho ni woyeyiya umungeri ya mbwisati tukoresha yabo kwa yaho ni sikankwataraha tinyine cyokora nanye kankwatara waho najya ntikango misereza bukubo bushuma tinkabo basa kuza kwiba nkaba banda bashuma umuri wa TV West akashonshoche no murimo gwanje twine black achi omweshongozi yayita Ambrose Musinguzi Ambrose omuntu yasa kwa nakureba nkazarwa ndeke era ni nturaho ndeke warizaho buruma na witwaho niyo kutura niyo buzarwa bwanje era ni zarona rwanko niyo ngo mukuru wanje niyo muto aruwe mwen talent iri mu family talent ne ya family kintu tukitira mpaka ukorga hansi mpaka igu brakachu hata kusheba kwija brakachu reka tugambe wagama mtara 5 wazo mu rumogu twareba family twarwarga bunyaruguru rubirizi wijambara nece cyakarize kurga bunyaruguru kwijambara okuyizoko why ecyanyire bunyaruguru kaberiye naku bikaba bitari birungi abo kubankarga yo nshirina no mwana niza nakuro mutawuni nkuriro mutawuni munonga abo kwa no mucyaro ni mara no mwako butazayo mwini mara no mwaka ntagireyo konka hadi niza ya Christmas niza yo ka Christmas yaberuho yashikaho ne niza yo ndeba abazire banje mukana bambe kibi abazire banje baye basigireho nabo bahuireho ndegere kuferwa tata wanje no wabasigireho mu nsomu era turigire kumuzika ebe bire bihuire Yesu wabe naza kufana we abo kubano shoba bakazarwa hamwe timwe brakachu tugaruka mu gwanje twagambe mutwara 50 na nebindi izuba ryaza kugenda je notase zingayi oyiro city capital sendezo watamu izo waza kubiko mu box mwenu kezanje zenyine nkamagoba n'abanchitire nimbasa kufuna yonke mutwaronka nsaswire honka abakozi abo kubanye n'abakozi bana ni nsaswire nimbasa kufuna mutwaronka mukaga nsaswire honka abakozi usange nasigaza unanye nkekesha usange nanye nacha karao mpora izuba ryagenda izuba notase mutwaresha amagoba umurimo umuntu yaza kugutandika yareba yaronde mutwara 5 watase mutwara 3 oburemezi obo yaza kushanga umurimo aza kugutandika na mnogo gomne wa TV West hato oburemezo burumu muchapato abo mwaba mwe hati ntugura masowani bagatwara oriyo muhereza nkechi komando siwane itakujiriyebaho hato sanga nito tufuna mu buremezi
abamwe baturiye amabanza izana yeta cari wanje mwana mpereza yaka komando niza kwiza kwereza umwazyo amara nko mwezi utamurebire ati nkebe tunkebe tubikaburo merumo yitukora uburemezi bwo nubaburumu usanga bumwe wakora rosi usanga bumwe ibintu nibiyongera nka hati bihimba byeyongire ebihimba hati biri abeyi uriya naende chikomando cha 10 kandi hati usanga ukiza kubare nyanyo baro butunguro baraburi kimwe cyuwatekamo ubumwe usanga no busente bwakwe no funaho mnonga usanga bwacendera yongera kwizera erizoba nikibanza ukwezi kwa katano it's Labor Day necho cy'abakozi turugazi live twine Black Achu Ambrose oguno mweshongozi ayishongere ekitenge cyandabawo ubirobo akakwata rati yachikwasire konka nko muntu hari ibintu byarukora yacete myuga Ambrose omunyeto argaya na mnonga ba celebo abatakubasa gukora cyo ryo nokora ukabino bahaburachi mwe nabo boti kumanya nekibaro abo bo bakibyamire bakimukire abo kwaninda bakiri umuturo abo kwana abinjino bakiraga yemero mwaba mwe kabareba abamwe bakefura batakwenda gukora ngo yemero umuntu baswaze je yikora konka hati usanga bari aho kandi abantu basabiriza batacine mu na sente ziwadezo kubasa kubayamba bamwe bakandi biza tuhereza ka komando tuhereza kandi abo baserebe hati nanyenza bo bareba nyewe swara ngumane ncherezo kuswara konka mfuna mu cyo kuriya mbasa kubaho na family yanje umuri wa TV sari nakureba emyaka egitwa amara wargarubirizi wijaha ebirunje biwuhiremo nibyo biye mbona ebirunje biwuhiremo umutandika music ninga shops muchikomandeki kare tinyire mu byinji biriaho konka funde mo kasente kache nanye nagura nkaka kuruti kache karaisi karuhaho nkakugura waho nko mushara wari munana Yesu namara Yesu ahuriraho abo nanye nimbasa kugira ante naburaho kurara nimbasa kurugante ko hemiti ni nyombe ko shitundu bare nkechi mfuna inaho muri sutu Ambrose Black Achu mweshongozi ebintu akozere binji aina bakozi nimwa birunje binashanga umwanyogo aine proti na nebindi binji Ambrose ubutwigira kwendera izoba ryaza kugenda tugambe chapati nujuguzota na mnongo gwa kwenda kwija kumanya kwagira ajina sente zingaye chapati yanje ningiguza siringi 10 ejeje wo kureba ningiguza siringi 10 nibagireba nkanche konka ni impango abo kuba ni ingufu konka ni impango mu size mu mubiri abo kuba ine gauge ncyo kurebera ndesero mutindo cyo kurebera ni nkore byanje biri quality chapati H-Commando Rex H-Commando ni siringi 15 konka bamwe bagira ngo mbahereza abo 10 bamwe banyegiramo konka kikabe kire cya 15 abo kugira Rolex ne 12 amahura 2 na chapati yemwe chapati ni 10 na mahura 2 ni 10 wano ndaya 15 ni kutera wihurira umwenkeri wano ndashatu nikirigira sente zawe na no bwinji bwemboga entani seri hagati yo korro mutawno hagati na no kwijo ku rugazi ayitwemerire abwacu wiziro ku rugazi cyande sere rugazi nsohoza nkareba nyina ka sente kace kana yenda kutandikira hasi kunda ikayiguru mbone kuzo mu level abo kuba no muntu wano za kutambura no mazawa yazura nkajya kama ndizo mu cyaro kunafuna ka sente mbone kwiriro mutawno nicyo cyande sere kuno yo mu cyaro rugazi mbanze natandikira hasi uwo twigira kwendera abano ma program tyo musimuka ubushonshoro cyane bwinji kandi jika eriza nicyo cy'abakozi umukorogu umuhango golini na kapiripiriti kandi ebikukirari no kubano bitunga aywa TV West ubu tukwija kwendera ubuhabuzi bwawe na munonga ari yo gumuri wa TV West ubuhabuzi bwanje buno murebi wa TV West n'abahagizi banje bona bo kumanya ikitenge Black Achu cyandabaho ndiyo abamwana bagira ngo nkafa mpurire ibigambo binje nibangamba we bigambo binje okwe mchibiki na nyamarwa no musinzi chibiki ebyo nibamo abo ensonga na nebiziwe bikubaho konka abarebi banje ba TV West ekikuru cyo bahereza no gukora abo kwanyondebere munonga muntu wotakozire no yiba kandi uburo cyo kuri utandika kutiba abo kwabashuma mu rugazi kandi nabo barengire abo kwabanyibire munonga natinjine na simu nibaturabya mwe magari baturabya muki batucambuwa batuiba ebyo modoro bita abantu ebintu nkebyo omurugazi ntwenda mu security erikiria
takahindire Black Chu twaza kutambura rampora mutwana tugamba Black Chu muri bwa TV West ntwenda kwisa ngo Black Chu Ogun Ambrose Musinguzi wayikweshongore kitenje nyenda aijaha abanza tereze makapera tonje kumanya Black Chu iwata kwishwa cyeshongore cyo okimanye Black Chu twaza kwijara tuti ubanza tereze mukari akadazi nakapera ka Black Chu obo kusibira barebi na Charity na mujuru zibonje gumiza mu program ya simu ombigambo bibiri bishatu utereze mukapera ka Black Chu na munonga ogwayijuke Black Chu akariyoha tugira mu misho yes akapera na akesho ngorako okay mwara watisima chakwera mutima gumwemerire mwara watisima chakwera gumwemerire insibire ni muronda o mazimo mutima gunyemerire nyowe na wari okwe nandota chakwera mutima gumwemerire estenje chandabaho estenje malaika chandabaho estenje chandabaho estenje malaika chandabaho dekambagambiro musiza wadangira we nararabara okay ebigambo ni byebyo ogwo ni Black Chu akashonsho no murimo gwanje turinkai turugazi that is Kakoba Mbara City amazina nasigasenyu mo Gideon tukabe tukunda tugumize makuba izana cyo cyabakozi iwataka kozere warebera Black Chu iroko otunge cyo gukora Kangarare Charity na mujurizi bagumize na program ya Simuka webare mnonga Gideon Senyomo watkora ebyafayo history yitu nka TV West na mnonga Sisimuka okutworeka umurimo gwa Black Chu ogwarukora kandi abinzi barukuteka ngo akafata kibana mu nseji and when actually he's there live sound and clear kandi arukutworeka cyari muna contributing ahihangariti Uganda kana na challenge eyakera kututera kugira ngo okweshongora ruyare gubasa kuba gutara umurimo wa such because there is no surety about it so inegar kenyuma okagira kinde cyo wakora kandi kiri kutahiza okarya okanywa okarebereka yawe okagira